Masagaw Explain, kabar sa basta na. Yes, so kabar tutulan sa di manggulaw la si sagyang ka di katidawa Amerika na ugyang ka iya Iran paralel mambu si sagyang ka iya Israel na ugyang ka iya Lebanon o di nagyang ka iya Hezbollah. So gira ni mapupenutul tanwari o di na lalayon tano di panutul focus tano si sagyang ka di katidawa agyang ka iya Iran na ugyang ka iya Amerika nagusan mambusi sa giyang Israel na ugyang kaya Lebanon. So, last time ni kebertano, nagyang ko tuwa di ka pakasimbi sa beto agyang kaya Amerika nagugyang kaya Iran. Pagkanero na aya po na nagyang ko tuwa kaya pun, kaya pakarisi magyang ko tuwa di ran di ka tidawa na sabab si sagyang ko tuwa mga barko agyang kaya Amerika, sumyol udi na sulid sa Strait of Hormuz. Nayaman na niya namaya panutula tenimbak ko na Iran, kagya ayaman na niya na da permission, da permit na basiran na iminisarsar. Gitu sabab ayamya panutul na tenimbak ko na agyang kaya Iran. In response agyang kanana ayaman na niya na kaya timbangan na barko mga Amerika sa Strait of Hormuz na sumiop siya kini Trump na aya tepianin ba kaya nga mga military facilities dataragi ang utwa di imbalan o di na mga storage o di na buniga o ayaman na niya na mga nuclear facilities missile facilities giyang utwa kita tagun sa utwa mga sea mine yang utang mga radar sistemiran. Why? So lang uno man na niya na military equipment sa Strait of Hormuz na aya pianing bagagyang kaya Amerika. So in response mambu si sagyang kaya Amerika na tinimbak mambu agyang kaya man niya na Iran agyang kaya Bahrain walo to ay may panutul na walo site at tinimbak agyang kaya ay man niya na Iran. So sabab pro na iman to na ayama miya panutul na guminaksiran tidawa. So presume sirang man ay ayaman na na pistok. Miya panutul si ina si na isa duha Qatar na makapatuna ro ko man agyang Amerika ug nga Iran. Watching from Poona Bayabaw Lanao del Sur, Sultan Ehsan Rasuman. So subat sa uta kabar kagay. Naman na niyan na na trilateral agreement between sagyang kaya Israel ug yang kaya Lebanon. Aya miyag broker ro o di na miyag letter on agyang kaya Amerika. So aya man bu miyag ipesada nagyang kaya gobyerno agyang kaya Lebanon agu gyang kaya Israel. Sira ni mipesada piageltan sira na Amerika why miad na gyang utwa ceasefire agreement. Wana ug idna dito ni katawan na miya ceasefire na kataya di sira man di tidawa. O pa man ada demi targa nga na di siya di tidawa minsan pan miad na gyang na trilateral agreement. Miya panutul man ni mantuwa katatan. Gep man nagyang kaya Israel na nalo miya pa kasagyang kaya gapa agyang kaya manan yan na Syria. Kagia gyang utamiyaw na miya terutan na Golan Heights. Nagiyan so miyaw na kaya tidawa agyang Lebanon, Hezbollah ug gyang ayamanan yan na Israel. So miya occupy ra nang yan na Golan. Why? Na nagiyan na Golan na lupa na nagyang kaya Lebanon ug gyang Israel. Lebanon ug gyang Syria. Kaya maswanan na Syria nagiyan na Lebanon, mas mala ami kipupantag na Lebanon sa yamanan niya na Israel kaysa sa Syria. Sa Syria na may to. Why? So ginan nandulo na niran na idarpasan agulan ay man to na buffer zone. Ay man niyan na da makapanggira-gireron bakante. Why? Sangot to masa. So man to na katatan na minisigisiran samman. Na aya sa kapasangyan ni man to sa gyangan na nagulan na minisigisiran ro na mimbol siran ro sa yamanan niya na mga outpost. So aya bagoy man to agyang kaya siya niya Israel na umani ma-occupy ra na territory na bala ni ran sa outpost o di na man niyan na may to akampo. So ginan. Mapanutultan no iman to why
sumipantagon si sagyang ayap man na mapenutultan ni man to sumipantagon sa Iran agugyang kaya Amerika na dataro miya bati ang gagiad na kuan pistuk man akider pa si nga duha Qatar between Amerika ug yang kaya ayamanan niya na Iran. So ginan siya na 101. Shout out Rakanusan. Pagisarap niyo ra din nga kapiyan. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Guys, so khabar sa Basamranaw. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Si tanuk batia si sagyang kaya CNN iman to June 29, 2026. Trump say US and Iran to hold fresh talk after strike strain ceasefire. US President say a meeting is set for Tuesday in Qatar, while Iran has not confirmed but say it will retain control of Strait of Hormuz. Ay man niyan na Peter W. Trump. Giyang ay ko na ato na iman to Monday. Ay manan yan na mapita Tuesday na adun ko na meeting Iran sa agyang kaya Qatar. Peter Yakin ya Trump meeting agyang kaya manan yan na Amerika ug yang kaya Iran. Ug na the company confirm agyang kaya Iran o sung ro agyang kaya manan yan na delegation na Iran. Kati sa mga headline, here's the latest US-Iran talks. President Donald Trump say the US will meet with Iran in Doha on Tuesday after US official both side agree to stand down for now. Ay manan niya na Peter mismo Donald Trump adun ko no to sukod na meeting Iran between United States agug yang kaya Iran si sa Doha amay atigyan si kwalungan salasa mapita. Oriana tigyen o kaya confirm said both side agree to stand up. Oriana tigyen o ayamanan niya na Oriana tigyen o kaya pagayon. Agyang kaya makambubala sa itirgpasi. Agyang kaya manan niya na di katidawa. And now that negotiation remain on track following strike over the weekend, Iran has not confirmed that talks will take place. With the tigyen na minsan panad na ayamanan niya na kaya pagitugiran sa bato sa sagyang amya kadua gawi ugaid na swemanan yan na mini daftar ayamanan yan na kapasadan na still on track ayamanan yan na season din. Ikaduwag yang kaya headline si siyang CNN in Lebanon, fighting between Hezbollah and Israel continue in Lebanon over the weekend despite a recent agreement between the countries. Iran has demanded a full withdrawal of Israeli forces from Lebanon as part of a final deal with the US. Giyang ay ko na Lebanon na may tataros din na giyang kanan na dirandi ka tidawa agug yang Hezbollah and Israel. Giyang ay ko na Hezbollah nagugyang kaya Israel na may tataros din na giyang kanan na dirandi ka tidawa san sa Lebanon minsan panatigyan giyang kanan na bago agreement na sisan din sang kanan na yamanan yan, udi na miadin. Yang kaya Iran na pendiman yan, pemangnin yan. Agi yang kaya ka-withdraw, agi yang kaya Israel sa full withdrawal from border, udi na yang kanan na dirandika. Tidawa, agi na natigag yang kaya Iran na padanan si sagyang kaya memorandum of understanding between America and US. Sagyang kotoam ya panutul 14 points, agi na panatigyan so paganay article si sagyang kotoa kapasadan. Strait of Hormuz pagsagyang kaya headline o di na ikatlo headline traffic through the Strait of Hormuz remain a fraction of pre-war level. Data show the different authorities vying to organize the transit of vessels, leaving operators with difficult choice over which spot to take. Iran foreign minister has said the waterway will remain under Tehran exclusively management. Tama na yan. Naging Strait of Hormuz na kukitampan. Why? Wana wid na ipugin si sagyang kaya manan yan na Iran asiram pa ni disanding gira-giray. Wid na si kukapasadan. Why? Na aya makapanggira-giraysan
nagyang kaya Oman. Uwi nakataon tan nagyang kaya Oman. Ako kumagid na Iran nakatalag pedasiransan. Win Kandel, salam san guru. Waalaikumsalam warahmatullah. Baya panuruganan. Anda ka makagaganat baya panuruganan. Ay ba na diyan nagi iyang kaya mga tutul na Pko kita managing Strait of Hormuz. Kategi nga mga details yan. On Sunday, there were a total of 42 transit through Hormuz according to Maritime Intelligence Group. Windward, 28 were inbound and 14 outbound. Outbound flow was dominated by bulk carrier. Ay man na yan, naging edisi di panutul na CNN na ko kita natin ng Strait of Hormuz. Pero ay man na yan, nasi kumyaw na protocol. Why? Kata may panutul siya 42 transit through Strait of Hormuz. Ay man na yan na ko kita ng Strait of Hormuz. Why? Agi na suka pasadan. Ami dadaptariran. Wid na sa lakaw ron nagyang utamyaw lola. Kagi da pamana tigil niran da sirano ke cha protocol. Nakakatata. Traffic on Sunday include 5 vessels inbound convoy that transited via the southern corridor near of the Oman coast, including a very large kata penutul niran nagyang kaya mga barko. Mga ala pugukit sa Oman kapkuro sa permission nagu papasad na yaman na sung sa Strait of Hormuz may kaukit. So sa manay naging inikidi na Iran na pupakailay Iran agi ka pasadan asan ja pukit sa napukit kano sa Oman na odi kano ron ukit na timbak na miskano. That simple as like that. Na gyang Amerika na basiran na mituturtod. Kaya katayran no nakagipupulag siran sa Amerika na da bakiran pakaraw. So ginane bapia sika para pagyang utwa pamana apa makaging Amerika napikirera na sira ni kakadro, sira ni security. Nabawal so kuan. Ay manan yan nambubangala sa Mariga. Nabaka bangala sa Mariga na reyong pakan kasugit. Ato na reaksyon na ka. Di nga, miya pa kayo ito ginawang ka. Kauto. So, giyang ay manan yan na Iran na still kakapta ni Ram na giyang ito prinsipyo Iran. Actually, naging na strategy na Iran. Sacrifice ni Iran nun so nidetaranan. Why? Kasaka pupakilay Iran nun sang ito prinsipyo Iran. So kati so detail sa bagya detail lagi ang uto mga headline technical team working to implement the agreement between United States and Iran are scheduled to meet in Doha in the Qatari capital Doha in the coming days. Diplomatic source with knowledge of the talks to CNN. Ay manan yan ayam yag facilitate si inagyang technical team working to implement the agreement between the unit. So, iso miya create, katusan nyo to. Pinirma ni sa ako Friday, wala hula mo. So, kaya per meron na, may meeting siya sa Geneva, OI. So, minikubertan wa si ki Vance na ero miya katin. So, ay manan niya na, miya create aging a technical working group na sira ni pag-schedule. Sira ni Tomitikay, si kung mga technicalities, sagyang kaya ay manan yan na ceasefire si kuki pag-implement nun. So ay manan yan na miyag function nagyang miyag create sa Geneva o ay katusan niya sukabartano miyag create siran ro sa madakla committees. O man isa na sa lakaw Sorkianon app monitor. So ay manan na miyag facilitate siran ni man to. Agyang kaya makap-meeting agyang makambubela. O ay san sa ay manan yan na Doha, Qatar. So, Peter Wagyang kaya CNN. Diplomatic source with knowledge of the talks told CNN. Communication channel created to Gis miyatiro ang regano pa na adna communication channel iran ora mismo na disira nundi makasi sinabuta. Dataro pa mao group chat pa mao ginagina na channel. Ay man niyan nagyang ko pa kaya ay kay masaji nagyang technical working group. Adna yes, okay, pasadan ro pan sa Geneva.
create siya sa manan yan na communication channel. Peter wag yang technical working group pati iman to nagyang communication channel was created by that was created in Geneva. Nayamanan yan na still working. US President Donald Trump announced in a social media post on Monday that American and Iran negotiation will meet on Wednesday. So giyang kaya kater wag yang kaya ayamanan yan technical working group na kautwa confirm yakin ya Trump through sa giyang kutwa ayamanan yan na social media. Udi ni post yan sa giyang kaya ando to X. However, a senior Iranian official said there are no planned meeting with US official from technical team in Doha. Nakati. Bago ika kuan to ni 2 hours ago. Nakadudwi ni kauras na giyong kutwa meeting. Nasip man si Trump di ron di makambubuwata. Uwid na the response giyang kaya Iran. News. Sway man niyan nagyang kaya si Trump. Na-confirm yan na adengkon. Uli nagyang kaya ko na delegation ang makapupun sa Amerika na-confirm yan as sungkon si sagyang kaya Qatar mapita. White House spokesperson na miyatero pa nagyang kaya spokesperson nagyang kaya White House. Pagsagyang kaya katero White House pitero yan nagyang special envoy mapado nagyang si Witkoff. Gisumiyaw na unad na negosyator Amerika. And Jared Kushner will be flying to Doha. Manan yan na kataya sa mga udi na iningaranan din. Agyang mga tao wayagi so team agyang Amerika na kataya bitwiran sa mga ngaran na sungsiran ro ko na mapita. Miya panutuliram sa nga Fox News. When agyang Iran na kautuang headline ro disiran ro konsung. Wala mubud na bagwa statement Iran. On the sideline of those high-level talks, there will be a technical talk, Levitt added. Trump announced the meeting in social media post earlier. Iran Deputy Minister Kazim Garbabadi said there are no planned meeting with U.S. official in Qatar. Miya kape ni. With nagyang kaya foreign minister agyang kaya Iran, asya kiniya Gary Babadi. Napitero yan sama niya, nada na plano kami uba kami tilabuk sa giyang na meeting sa Qatar. Wala mo anto na ini kaya spokesperson nagi mitero. So ba piya anto na kailay mapita upa ka umaro pero usually na basta dataranan napsungo na Qatar. Sin ko miya makapira na dipugap si na Qatar. Israeli killed 54 Palestinian children in West Bank in 2005, right group. Israeli forces killed 54 Palestinian children and teenagers in the West Bank in the 2025. The highest rate since Israeli occupied territory in 1967, Israeli Human Rights Organization B'Tselem says. Tanakin niya susuan ni Ranay sa ako. Ay manan yan na mga historya tutulan ni Ran mas madagal ko na miyata yung mga wata imanto sa isang West Bank. Na sinarya madagla Trump. Hormuz tension cloud atmosphere operan US strike kena tantarunuruanan. So sama na yan na giyang kaya mga kabar si di kan pumati ang kaya unin niya na paganeron siya giyang asinin na giyang kaya pakabuba aging gasolineran ini puno ko kuwan kaya kla to na ni kaya sisperian so man niya na from 110 o di na 100 na man to na mimbuli 70 dollars 70 per barrel 70 per auto miyagbaba saya man niya na 30% agyang kaya gasolina akuan Amerika gasolina sa Amerika